America President hi khovel shuai tu thil ti theiber pakhatanga yania khovel mun sang sanga thil thleng politics insum don na le sipai chakna thu nei thu takania khovela sipai chak ber zingabi US Armed Forces sa thu nei tu sang ber commander in chief ania hemi awang hian ram in rem na le in do na konga thutluk na poimo tak tak asiam theyani US khovel sum le pailama ram ma shuai tu ani awangin President in sum don na le chia le ramdang ne na in lai chin na foreign policy akal pui dan hian khovel pum pui angong thina America President te hian anram mel mang le mason na konga na satakin ma an la thina Abraham Lincoln kha American Civil War la ya ramta na atho lok na le aro pui na awangin voin thlengin riat reng ani zui pha ta ni America hi democracy rin chana din ram ani angin an president hi mipui ai o representative le zalen na freedom hum him tu turanga yania hei hian aro puina atisual le a America president thu nei na hi US dan pui constitution article 2 wa tarlan ania khovel hruai tu thil ti theiber pakhata siamania kumsang ni som ni paruk thleng hian athu nei na chu heng te hian lani pakhat na executive power na tho na lama thu nei na Sarkar na thokte le agency sang te chunga thu nei tu berania executive order asiam theya heng te hi parliament phalsak kher ngai lova dan ang hiala man thei an nia kumsang ni som ni paruk ti lama khan president Donald Trump chuan executive order engamosat alo chua to bokani pani na commander in chief sipaya thu nei tu sang ber khovela sipai chak ber US Armed Forces thu nei tu sang berania sipai chak na man chung changa thutluk na asiam theya an sipai mun pui ber pentagon a thu nei na vor top anei bok pathum na foreign policy ramdang ne na in lai chin na ramdang ne na in rem na asiam theya ma se sinei tina pompu yangai thung ramdang IO ambassador te alodong theya khovel ramdang te la ka chia ti san le sum don na konga thutluk na siama thu nei tu sang tak ani bok palina legislative role dan siam na lutna congress in dan an siam te chu apom theya alo nol sak thei boka anram budget turpo arot thina ni pangana judicial appointment ro rel nalama mi ruat chungchang supreme court judge tele federal judge dangte aruat theya hei hian kum tam tak chung anram kalphung ahong theyani parukna pardon authority ngai damna kotin thiam lo achan tir tu po sual na nei to te ngai dam na pek theina thu nei na to paneya he thu nei na hi na sa hle ma se US constitution noya checks and balance mangin thunu na niya congress le court ro rel na inten president thutluk na then khat chu an no thei thunga tin anram dan pui noya parliament le ro rel na inten akhuwa khir thei bok ramdang shoi tu te hian America president thu nei na ang chi hi an nei thei lova ram tin hian an sarkar kalphung azirin thu nei na anin sem dan asang thawa ram then khat chuan presidential system ni ve tho America kalphung dungzuim Brazil Philippines le Latin America ram tam taka chuan America president ang deu hian president ten thu nei na sang tak an neya head of state le head of government sarkar hruai tu an nikop veka parliamentary system hian India le UK hi kan kalmeka India bi ka chuan president hi aming chawa hruai tu ani ya thu nei na tak tak chu prime minister le a cabinet te khuta a om thunga UK apo anlal nu le anlal te chu head of state an ni a ma se thu nei na tak tak chu prime minister ina nei thungani semi presidential system kalphung hian friends khu an kalve thunga friends sa chuan president le prime minister an om kop ve thowa ma se thu nei na anin sem thung president in ramdang in lai chin na le sipai lam achang deu bi ka prime minister in ramchung in rel bol na a khoi thung America president hian ramdang chunga thu anei thei chan hi America ram chakna na sipai le economy lian le mason nalama an din mun san wang ani bera president hian thu nei na sang tak mangin heng chakna te hi khovel mun sang a mang chuak thin USian khovela sipai chakle thaper anei awangin khovel mun tina an sipai le ral thuam a thleng thei bok president hi sipai ho tu ber commander in chief ani angin ral thuam amang theya
hei hian ramdang te ati lung nur thei le bok entirnan kumsang ni som ni porok January thatira President Donald Trump Venezuela a sipai atir lu thu le Greenland lak atum na thu pe ka te hin a chiang le ome tin US economy hi khovela alian bera US dollar hi khovela sumdon na atan man tamber ani bokawangin President hian chiale sumdon na khap na mangin ramdang te appraisal theya hei hian ramdang economy ngong na sa hle thin ani kumsang ni som ni paruk hian poisalam thil ti theina hi US foreign policy ya man na sa zo kaniya tin ramdang IO tur aruata inrem na tutlunga siam theya ma se hei hi sinei tina pom puyangai thung US in UN le World Bank angchi international organization tam taka din mun poimo takalua hei hian khovel mun sang sanga thutlung na siam a ol sam tir pha hle bok ahun taka America president hian ramdang chunga thu rei na tak anei chan chu US ram chak na awanga ni le a he mi mang hian ramdang te chu an du anga an om theinan athunun thei te thina ni ti chuan America president chak na nar ber de chu sum le pai te sipai chak na le US dollar lut na a hian thu takin in ngata tun thleng hian khovel sum don na za asom riat vel chuang chu dollar kal puya ni ya khovel pum pui hian he poisa hian rin chana president hian economic sanction sum don khap na mangin ramdang telaka man ro lo om tak anei theya kumsang ni som ni paruk hian an sipai budget po billion tam taka ti bel ni in khovel ram som sari chuanga US sipai base an neya president hi commander in chief ani angin heng sipai chakna te hi ama du danin athunun theya hei hian ramdang laka thu nei na sang taka pe ni chu mai ani lo US economy hi khovel lian ber alani renga kumsang ni som ni paruka phei chuan an GDP po dollar trillion som thum pakhat zet atling to a khovel sum don na le mason na konga America tel lo hian thil ati thei lowa hei hian an president te hi khovel hruai tu thil ti thei bera asiamani America president le ramdang hruai tu te danglam na bulpui ber chu an sarkar in rel boldan le thu nei na an man dana ani le a America a chuan president hi head of state ram hruai tu le head of government sarkar hruai tu ani kop feka President Trump hi kumli ani ya Parliament Congress laka ai ngat lova a Trump to pa chuan impeachment ani lo chuan ban mai thei ani lo bok India le UK Prime Minister te ero chu an party in Parliament a atam jok an ni lo chuan engtik lai po inan bang thei thungani tin commander in chief ani angin ama thutluk na in sipai atir chuak theya ramdang hruai tu tam tak chuan sipai che chuwa tir tur hian Parliament phalna lak masak angai tlang puyani America president hian executive order mangin Parliament phal sak kher ngai lova dan ang hi ala man thei thu chuak asiam thei bok executive order thirti thena chenge executive order kanti hi US president in ram en kol na hnuaya agency sang te hne na thu chuak asiamani a atum ber chu Parliament Congress phal sak na ngai lova man ro poimo tak manga thuthluk na siam le policy kalpui hiani heng hi atum lian zual te chu anni dan pui emo Congress in dan alo siam to sa te kha eng tiang man tur nge ti agency sang Department of Justice Homeland Security shin nan manani ya Congress a dan thar siam hi arei thei le a president in a campaign pain la ya alo tiam to te emo thil man mo thak a om po im executive order mang hian thuthluk na asiam zung theya ramven him na chung changa te le risel na lam thil emo energy emergency a om po im president in thunei na amang thei bok president thar an nei hian ama a president lo om to in executive order alo siam to te kha order thar mangina thak le effect theya ma se executive order hian dan thar asiam thei lova Congress in dan alo siam to sa te akal thei hek lo court ro rel na in ten constitution kal ani chuan an lo nol thei thungani veto power thunei na US president in veto power anei hi Parliament US Congress in dan bil an siam to president in adu lo wanga a nol thei na thunei na hi ani ya US constitution noya he thunei na hi pe kani ya an na tho tlang pui chu he tiang hi ni nol na man ro poimo Congress in dan tur bil an pasiam president ne na an the lu ta
president chuan alo pom theya emo alo du lo chuan a hnol theya kum sang ni som ni paruka po Donald Trump chuan Congress in immigration le sum sen dan tura an rot na bill then khat chu a veto thei thu alo soi to a ma se president in vila bill a veto hian a top ngal vek ti na ani lo thung Congress a House of Representative le Senate ten mun thum a thena mun ni an nei le chuan president veto chu an ne le theya dana alo tling le thei thung ma se mun thum a thena mun ni vote mu hi a har sa le thung pocket veto Congress an chol don hnai hian president in bill chu sign lova ada topa Congress se som atop man box si chuan chu bill chu atlol tina ni ya hei hi pocket veto an ti thim veto power hian Congress in thutluk na poimo tak asiam lo nan avenga chuti rualin Congress in mun thum a thena mun ni vote manga a override the na hian president in thunei na man sual lo nan aveng ve thungani toy te soi chuan veto power hi parliament in dana siam president in ahnol na ania hei hian president chu dan siam na konga thunei na thu taka pe ni America shutdown na athunei na America shutdown hi US sarkara poisa man tur chungchanga rorel tu te an in rem lo wanga sarkar na tho poimo lo zual te ti top leilok na hi ani ya US constitution in atar landanin sarkar hian poisa aman ma in Congress palna amu masaturani a political party pani Republican le Democrats an in rem lova poisa man phalna spending bill an pom man lo chuan sarkarin poisa amang thei talawa shutdown alo om ta thina ni chu chuan sarkar office tamzok a in khar khim nga la na thok tam tak ten hlo la thei lovin an om pha ma se sipai police le thlona enkol tu air traffic controller angchi na thok pois mo zualte ero hlo la lo chuin an thok chun zom thung hetiang hun an ton chi a hian an president in thunei na nei dan tlang puile tun hnaya a thunei na man dan chu Congress in budget an pom to po adu lo zong ani chuan lo nol theya hei hian shutdown a thlen tir theya kum sang hi som ni pali December thla khan president Trump adu dan angin budget bill then khat nol alo ri to a heng shutdown ti top tur hian president John Congress in aron pom to budget bill a ming azia ngei anga ya assign ma chuan sarkar a in hong theilowa shutdown a chungin president le anway office of management and budget te hian napoi mo zual worker te an thlang chuak thina lo ma se president thunei na mang hian sipai le emergency service sang te chu na tho tir chun zom an ni thin thung tin president hian thunei na san pa national emergency apuang theya hei hian sarkar poisa man na konga thunei na thar ape theya kum sang ni som ni panga October le November in kara shutdown rei ber ni som li pathum a nu khan president Donald Trump November ni som pathum sang ni som ni panga a budget bila ming azia ka sarkar a in hong le thei chawani president dang thei tu thilte US president thunei na le chakna dang thei tu bulpui ber chu US constitution ania he dan pui hian thunei na mun thuma athen sang le a chunga president thunei na dang thei tu langsar zol te chu pakhat na US Congress Parliament president in dan adu zong siam ngot theinowa Congress in a pasangai power of the purse sarkar sum man tur zong Congress in an vonga president in malak na lian tak nei du ma se Congress in sum an pek lo chuan ati theilo impeachment president in dan abo chia chuan Congress sian thiam lo chantirin apai thla theiani Federal Court Supreme Court president in thuchua asiam emo thuthuk na asiam emo kha constitution nena a in kalani chuan Supreme Court le Federal Court dangtem unconstitutional ti in an thia sakthei US Senate president in cabinet minister turte ambassador turte le just turte arwat hian Senate in an pompui zet angai thina ramdang nena in rem na asiam po Senate mun thum athana mun ni pompui angai bok mipui le press America a chuan zalen na alena wangin mipuin du lo na an lan tir theya chanchin bumi tem president thil ti dik lo an puang zar thei bok kumli dana in thlan a oma mipuin an du lo chuan an thlak theiani America president hi kumli Trump voi ni ba a om theilowa he dan hian president in thunei na chel hlen lo nan adanga
aom zia ni ber chu Congress le Supreme Court te hi President thu nei na dang tu le anna thok tu ber an ni First Lady President nupui ani na le title te America President nupui te hi First Lady tia kawan ni ya US dan pui Constitution nuaya chuan First Lady hian sarkar thu nei na official power engma anei lova hlopo anei hek lo ani na le tin mun hi ahna nilovin ni na anga tarlan ani a ma se First Lady chu President nai ber tu ani angin President thuthuk na siam na ale angai tu ana nasatakin thu nei na anei theya ram roi tu tam tak chuan an nupui te thuron hi an ngai poimo hle thin First Lady te hian mipui te ta na tangkai tur thil hrisel na le khazir na emo no pang enkol na campaign na ma an roi thina ramdang roi tu te le an lo zin hian an nupui te lo dong song tu le USIO a ramdang tlo tu poimo tak ani ve bok hei hian rampani in lai chin na ati tha thei le tin president chen na in White House enkol tu le cheibol tu berani a sarkar ta na zanria buat sai le thil danga alu ber ani awangin First Lady hian ama pui tur office le staff aneya he office enkol na tur hian budget enga boza ta nei bo First Lady hian dan anga thupuan siam le thuthluk na top siam ve turin thu nei na engma anei ve lo tin US President hi anupui First Lady che dana wang nuat hian ani na a hlo thei lova First Lady hi US dan pui nuaya ni na tak tak ani lova thu nei na emo mo phur na emo engma anei lo chu wangin a thil ti wangin President chu dan ma a mo phur tu ani ngot thei lovani President chu ramshe le pruk na le tham na emo high crimes le thil poi dang wang chau ten ban impeach thei ania anupuin thil dik lo ti po ni se President chu ama ngei a enroll ani lo chuan ani na a hlo thei lova President chu in than na manga thana ni ya anupui chu than ani ve lo President chu ama mi mal thil ti le policy wang chawin Parliament Congress laka mo phur tu ani ya ma se anupui che dan chuan politics lama ngong anei thei le a mipuin an du lo chuan in than le huna President chu an thlang tling lova ani na a hlo pha thei thung ani